Što se tiče naše vjere, naša vjera je zato da mi samo živimo u lijepoj slogi. Pucano je iz protuavionskih topova 20 i 30 mm, uglavnom zapaljivi. Najprije se okomili na kuću, dakle na župsku kuću, a iza toga pucano iz istog toga oružja na crkvu. Pa kad se je vidjelo valjda da su manja oštećenja krovna, onda je par dana iza toga krenulo se pucanjem iz bestrzajnog topa. To je valjda 120, ne znam koliko, milimetara. I koliko sam ja mogao nabrojiti, bilo je 11 pogodaka iz tog pravca. Evo ta razaranja uglavnom su od toga iz bestrzajnog topa najteža, a posljednji teži udar je bio same prošle nedelje, to je sad ove prošle nedelje, u vrijeme kad se računalo da imamo misu, i to ne na ovaj dio, nego na dole, na kriptu ispod. Jedan prozor je dole isto potpuno sasut, a ovdje vidite svi su sasuti prozori. Udarano je iz raznih pravaca, to je iz pravca Doboja, to je dole Mali Prnjavor, onda iz pravca Osinje i čak iz pravca ovih dijelova gore, ja ne znam da li je moglo dolaš čak iz Kalendarovaca ili Debele obale, sam ja. Tako da, bilo je dana kad je u nakrsno udarano, ne zna se uopće odakle, ali eto. Ovim područjem letjeli su iz zrakoplova? Da, prije 4 dana, tako, da, u večernjim satima pojavilo se nekoliko zrakoplova koji su otišli u pravcu dole Modriče. Na povratu od Ozvola 3 su se odvojila i otišla, ja sam to dobro pratio, otišli su u pravcu valjda Banja Luke, jedan je odvojio se i kružio je ovim područjem negdje oko 20 sati i 15 minuta. Ovdje izručene su rakete koje nisu pogodile crkvu nego duž ceste ove prema Gostioni u Reražu. A kakav je stav, zvanični stav islamske vjerske zajednice prema rušenjima pravoslavnih crkvi? Nismo mi, što se tiče nas, muslimana, mi nismo voljni rušiti ni jedno, ni drugo, ni treće. Ni jedno, ni drugo, ni treće, muslimani nisu za to. Akšam ti je dobro znajući Kur'an i slušaj, abdest uzmi i klanjaj, la ilahe illallah. Abdest uzmi i klanjaj, la ilahe illallah. Hajde ti nama, jel? Hvala mi. Hajde nama. Hajde, uči. Hajde, jedni ću. Meni! Evo, čaki. Hoćete naučiti? Šta? Ako ja naučim. Hajde. Ako vi znate. Ako zapamtim koju rečenicu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Skonte se. Ajde. Dobro, ajde. Stani s njima ovi neka vrati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah je oglo tek, tiro tek,
لا إله إلا الله الله يغلو تكتيرتك لا إله إلا الله وبردر برلكترها لا إله إلا الله وبردر برلكترها لا إله إلا الله جني الجنوب ليلادي لحف يا الله رحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Što mislite vi kao čovjek, koji su motivi koji vode, na primjer, džamija u čaršiji u Derventi preko 300 godina je stara. Takav objekt je on koji nikad niko nije dirao da on sruši. Koji su motivi da njih navodi na to? Pa što ja znam, ne bi ja to mogu baš mislim reći. Da oni da znam lično njihovo mišljenje. Jedino što ja mislim da je to taj njihov princip, da bi što više srušili, da bi što više suzbili islam, jer oni, vidi se, svako vidi šta rade od muslimana, ubijaju, kolju, siluju, nasilja, prave razna nasilja. Dok ja znam do sada, po iskustvu, koji god je vladar ili bilo ko pokušao nešto ovako da napravi, nije dovršio. Mislim da i oni neće dovršiti. A možda ste čuli u Srebrenici, tamo su jednoga tako isto. Sina mu zaklali i tjerali ga da on njegovu krv liže, pije, pa onda kasnije njega su udarali i na kraju zaklali opet njega. I to se s očama tako dešava, znam i za vrijeme Drugog svjetskog rata oni su to radili od Vuča. Osmi lipnja tekuće godine, točno mjesec dana nakon što je samostani crkva prvi puta iz zraka bila raketirana. Danas je se to opet u 11 sati i 55 minuta dogodilo. 3 zrakoplova 6-7 puta su kružili nad samostanom i Plehanom dok nisu istresli svoju razaračku moć. Ovaj puta su to učinili sa još jačim raketama engleskog tipa Memerin, čini se, da se tako kaže. To su rakete za navođenje i došli su sa južne strane, a onda su raketirali točno u zvonik, u prozore, tako da su rakete uništile zvonike i 50% krova na crkvi.
Jer kod nas je u Kur'anu rečeno, kaže Bog, Allah, Bog, jedno je to isto, kaže, ja da sam htio, ja sam mogu stvoriti da bude sve jedna vjera. Ali nisam, ja sam stvorio u raznim plemenima da bi vi se slagali, pazili, pomagali jedne druge, dogovarali se o svome životu, u svome radu, svojim poslovima, da bi živjeli u slogi. Zato kaže u Kur'anu. I onda mi smo dužni svakome, recimo, da, jer ima, ko kaže, ko nanese uvredu bratu muslimanu ili nemuslimanu, taj nema mjesta u raju, džennetu, kako hoće da kaže. Taj nema mjesta u raju. Znači, ne smiješ uvredi nanijeti nikome. Jer ima na jednom mjestu gdje kaže, ako, recimo to primjer kaže, ako ti neko kaže bolja moja vjera nek tvoja. U nas ima u jednom odlomku, na kraju toga odlomka gdje kaže, mislim ono, lekom dinku, kaže, tebi tvoja, meni moja, tebi tvoja valja, meni moja valja.